as Rwandese, we as Africans should be so proud and thank our president for his leadership and building the best stadium. The next time I come here, I want to see the national team of Rwanda playing against the best national team of countries in Africa. And I want to finish by saying, with your support, with your love, and with the talent, the football talent and the sports talent we have in Rwanda, we are going to win. Rwanda will win. Rwanda will be one of the best in Africa. I just want to say to my brother, President Kagame, thank you for your commitment. Thank you for your love. Thank you for your sacrifices to improve and to make the lives of our people in Rwanda amongst the best in Africa. And this beautiful stadium is a reflection of your love and your commitment to Rwanda and the people of Rwanda. Thank you very much, my brother. It's an honor to be here. Thank you very much, Dr. Motsepe, for your opening remarks. Now I would like to invite Your Excellency for your remarks. Thank you, sir. Hello! Thank you very much. First of all, let me thank the President of CAF, my brother, Patrice Motsepe, for, together with another brother, friend, President of FIFA, Gianni Infantino. The two inspired us to put up a good sporting facility for football like this one. They've done many things to support Rwanda and other brotherly African countries, and of course beyond, to raise the kind of football through availing this kind of facility to many countries so that the young people of Africa can have where to develop and exercise the huge talent we have on our continent. In fact, this will lead to more retention of our best talent instead of exporting them all the time. But people will still remain free to go wherever they want to be, but they can also look to home for such retention and development of what they want to do. So Patrice and all of you, I want to thank you for this day, a great day for us, for Rwanda and for football. And we will do even more and try to do better. So now there is no excuse.
for our young footballing talent. You have to work hard, you have to work smart, and let's be counted among the best on our continent. So I wish you a very good evening and a very happy day. More things are ahead of us coming. So, all the best to you. Thank you very much, Your Excellency, for your remarks. Now we have two young talents who would like an autograph from the both of you. Let's clap our hands for the young talent. Yes. Now we're moving to the most exciting part of the event, right after the picture. Dr. Motsepe akaba perezida w'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru n'ubukungu na Afurika CAF, aho yashimiye nyakubahwa perezida Paul Kagame kubw'iyi ntambwe bateye ndetse no kubw'igikorwa remezo ndetse no kuba afasha siporo muri rusange itari hano mu Rwanda gusa no ku mugabane wa Afurika. Avuga ko ari umuntu w'icyitegererezo ndetse wo gushimirwa. Hanyuma kandi nyakubahwa perezida Paul Kagame akaba na chairman wa RPF, nawe akaba yabanje gushimira Dr. Motsepe ndetse na Gianni Infantino akaba perezida w'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru ku isi FIFA, akaba yabanje kubashimira ko ari abagabo beza kandi abagabo b'intangarugero, abagabo bo gufatiraho icyitegererezo muri rusange, kubera ko ni abagabo bitanga kandi ni abagabo bafasha by'umwihariko umupira w'amaguru, ndetse bakaba baranafashije n'u Rwanda kuba barwarabaje gutekereza ndetse no kugera ku gikorwa nk'iki ngiki. Ndetse nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ashimira n'abanyarwanda bose muri rusange babashije kwitabira uno mukino muri rusange, ndetse we anabishimira, anafuriza umugoroba mwiza ndetse no muri rusange no kwishimira umukino. Nyakubahwa perezida Paul Kagame rero ndetse na Dr. Motsepe bakaba batangije umukino, ubona ko agapira kabisa baragateye cyane. Urabona ko ni ibirori bikomeye cyane muri stade nshya ivuguruye Amahoro Stadium. n'umukino rero nyakubahwa perezida Paul Kagame ari kumwe na Motsepe uhagarariye CAF, akaba rero stade yose ikoma amashyi bati ni wowe. Mu ijambo rya nyakubahwa Paul Kagame ati nta rwitwazo ku rubyiruko mugaragu, iki gikorwa remezo kije kugira ngo mugaragaze impano zanyu, kije kugira ngo mugaragaze icyo mushoboye, mutere imbere. Navuga ko iki ni igikorwa remezo ku mugabane wa Afurika, cyane cyane hano muri East African Community. Navuga yuko ari cyo gikorwa remezo benshi bafata nkaho ari cyambere. Navuga ko bagarutse kuri byinshi, ariko Dr. Motsepe akaba yavuze ngo mu by'ukuri ndagushimira, thank you for your commitment and sacrifice. Abwira nyakubahwa Paul Kagame n'ubwitange, ntabwo byoroshye kugira ngo ubone stade nk'iyi ngiyi mugaragu, stade yatwaye miliyoni, ubwo birumvikana ni miliyari zirenga 160 z'u Rwanda. Birumvikana ko miliyoni 165 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari amafaranga makeya. Rero navuga ko ubwo bwitange, gukunda
gushyigikira siporo, akaba ari byo rero Dr Motsepe perezida wa CAF yatangiye anashimiraho rero nyakubahwa Paul Kagame, ndetse navuga yuko kuri uyu munsi ari ibirori, ari ukuza kureba navuga umukino, ariko mu by'ukuri icyari gitumye abenshi bahaguruka bakanakoma mu mashyi nuko ari stade, mu by'ukuri stade ubona iteye amabengeza, stade abafana ibihumbi 45 n'abantu 705 bicaye neza. Navuga yuko bose bitegereza abakinnyi 22 bari mu kibuga ku ruhande rwa APR Football Club ndetse na Police. Mu kanya gato umukino waza gutangira, ariko ubwo twizere ko kuba kiri batoya Anwar Rwitwazo Mutaramu, navuga ko n'umukino ubundi wakagombye kuza gutanga igikombe, ariko ntabwo umukino uza gutanga igikombe, n'umukino usanzwe wo gutaha stade Amahoro nshya, kubera ko ubundi stade Amahoro bwa mbere navuga ko yatashwe mu 1947 hari tariki 5 Nyakanga. Uyu munsi rero akaba ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka 2024. Ni stade nshya iri ku rwego rurenze cyangwa navuga rwiza. Umutaramu rero umwanya nuwe kugira ngo noneho tuninjire mu mukino, navuga hagati y'ikipe ya Police n'ikipe ya APR. Imwe yatwaye igikombe cya shampiyona mu mwaka ushize w'imikino, indi twari igikombe cy'amahoro. Navuga ko rero n'umukino bari buze gukomeza kugira ubwo buremere iyo bari igikombe, ariko nubwo nagihari bose barifuza gutsinda ku mukino, nk'uko Mukura na Panthers zakinnye umukino ufungura stade nk'uko nari mbigarutseho tariki 5 Nyakanga mu 1987. Buri ekipe irifuza gutsinda umukino uyu munsi wo gufungura stade nshya Amahoro ku mugaragaro. Ikipe rero ya APR mu bakinnyi 11 babanjemo n'abakinnyi n'ubundi bose bari bahari umwaka ushize, ndetse yewe navuga ko banabanzagamo, uretse umwanya wo kuri nimero 2 wabarizwagaho Mbonenga Fitina, ubu ngubu wamaze kwerekana mu ikipe ya Sport uriho Nzotanga. Atase n'umugabo Claude yinjira mu rugo rwa Menacobeka Victor Mbawoma, ariko umusifuzi wa mbere y'igitambaro Karangwa ashisa avuga ko abayemo kurarira. Mutaramu, ni umukino uri gutozwa na Darkonovic, umutoza mukuru uherutse guhabwa amasezerano y'imyaka 3, ari umutoza w'ikipe ya APR Football Club, akaba yarizaniye ndetse na staff yiwe, ari kumwe n'uwitwa Dragan Salak, akari kumwe na Hitimana Thierry, akaba ari abatoza bazamwungiriza, ari kumwe kandi na Mahed Marmushe umutoza wa fitness, ndetse abatoza b'abazamu Ndize Mendanda ndetse na Mugabo Alex. Staff technique navuga yuko yuzuye. Iyo ngiyo akaba ari APR Football Club 11 twabagarutseho, wenda gatoya tunabagarukeho, nabwo harimo babakinnyi bashyashya. Gusa icyo ugomba kuza kumenya nuko ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club uwitwa Liswane transfer nshyashya, umwe mu bakinnyi b'abanyamahanga basinyishijwe kuva mu gihugu cya Ghana muri Asante Kotoko de Kumasi, akaba ari kuri bande touche, tushobora kuza kumubona. Twabonye kandi abandi bakinnyi benshi b'abanyarwanda binjiyemo muri APR uyu mwaka, ariko navuga ko ari Liswane ariwe mukinnyi benshi biteze nk'umukinnyi mushya w'umunyamahanga. Ikindi nuko kuri Police Football Club Richard Kirongozi Bazomba bavuye muri Kiyovu Sport nawe ari kuri bench, ariko ntabwo abandi navuga bashyashya baguzwa na ekipe bo bahari. Navuga ko Mugaragu kuri 11 ugiye kureba nta mpinduka nyinshi zabayeho ku bari bahari umwaka ushize. Mashami Vincent rero wigeze gutoza ikipe ya APR mu mwaka w'ibihumbi 2013-2014, akayesha igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro mu mwaka 2014, ari guhura n'ikipe yigeze gutoza, aheruka guhesha igikombe rero Police cy'amahoro, igikombe cya kabiri batwaye mu mateka yabo. Ari Saimana Eric Zidane, kapiteni w'uno mukino, ndetse uri no gukina mu mutima wa defense. Police rero ifite mu mukinnyi Musanga Henry nimero 5, avuga ko ari we mushya ugereranyije n'abakinnyi bari barushize, ndetse na Ishimwe Christian uri kuri 3, uri gukina n'ikipe n'ubundi yatwaraye nayo igikombe cya shampiyona umwaka ushize. Ishimwe Christian uri gukina ku ruhande rw'imoso muri ba myugariro mu ikipe ya Police, ari gukina n'ikipe rero yaje avuyemo ko mu bakinnyi bari kuri ino kipe cyangwa se batigeze baha amahirwe yo kongerwa amasezerano. Ora akaba ari Ishimwe Christian, yo ni benchi ubona abakinnyi bashya b'ikipe ya Police mu gihe kwano kw'ikipe ya APR, abakinnyi nka Arsene cyangwa se Tuguma, bashyiraho
navuga ko ugiye kureba abakinnyi nka Riswane, abakinnyi nka Byiringiro Gilbert, abakinnyi nka Frodoir Mugiraneza, aperiyo navuga ko Olivier Muzungu, nuvuga ngo umubare Abo ni munini abakinnyi basa umubare nk'aho ari munini bashyashya. w'abakinnyi bashya APR yinjijemo uno munsi bo bari kuri bench, bari kuri list. yego bamwe benshi bari Bitandukanye kuri na benshi. Polisi. Bitandukanye na Polisi twabonye mu batangiye ko harimo Musanga Henry ndetse na Christian gusa. ariko na Muhajiri acomeka umupira kwa atasiyo, reka turebe Didier Taichi injira mu rwego rwa atasiyo, reka turebe Pavel Nzira umupira yahita awuryamira. Pavel Nzira rero umupira ahita awuryamira, akaba ari iminota 4 umukino utangiye ushyushye hagati y'impande zombi, ndetse navuga yuko ari uburyo bwa mbere tubonye bugana izamu cyangwa se shot on target ya mbere kuri Didier Taichi. Bisaba ko agomba gukora cyane niba Polisi yinjiye muri gahunda yo kwiyubaka ikazana abakinnyi b'abanyamahanga, kandi abakinnyi navuga yuko aba bari ku rwego rwo hejuru biramusaba gukora cyane. Atasiyo Gilbert Gilbert warukoze akazi gakomeye, asiga uwitwa Karina arimo arakambakamba, ariko agiye gutera umupira wo gukavinga, umupira utera nabi, uwitwa Karina aramuteye takira aramubura. Gilbert ashatse gutera umupira yubitse, ikibuga nawe kimubana gishya, Ikibuga ubona ko ikibuga kimubanye gishya kubera ko amenyera za sentetike ucimba bigakunda, ariko hano aracimbye asangamo icyatsi kuko ikibuga gikoze mu buryo bwa hybride, ibyatsi na tapi. Motsepe yinjira muri iki kibuga yabanje akora ku butaka no ku cyatsi kugira ngo yumve neza, uburyo karite navuga ni ariko aha ni icyatsi na sentetike ya karite igezweho biba bivanze. Ikibuga nuvuga ngo ni uburyo bwa hybrid, ni imvange ku buryo muri cya gihe tuvuga nk'uku turi mu mpeshyi, urumva izuba riba ari ryinshi, ibyatsi bishobora kuma, akwa kundi harimo peruze. Ubundi muri stade Amahoro itari yavugururwa hari harimo peruze ni ubwatsi bwo gukorana, ariko karite ya mbere baje gusanga peruze iruma uko no kuyibungabunga biragora, baza gusanga rero igisubizo ari uko bavanga ubwatsi ndetse atasiyo, reka turebe Chukwumodiri injira mu rwego Mahina. Shimirimana Yunus wagize sezo nziza ubushize ahita amuhagarika neza, kwitonda Rebaka Christian yamukoreye ikosa. Iki kibuga yaba mu mpeshyi yaba mu itumba hose biba bimeze neza. Ngaba rero bamwe mu navuga mu baba hafi ya makipe yaba Karinda ndetse na Van Damme, ariko tubonye na Sugira Ernest umwataka w'abanyarwanda nawe wigeze gutanga ibyishimo byinshi, barabyibuka ubwo u Rwanda w'amateka tuvuga Amashami Vincent bakora amateka muri cyane. Gilbert Mugisha n'umuntu arazamuka ku ruhande rw'ibumoso, Gilbert ubona ko mu minota ya mbere ari hejuru cyane, atera santere nabi, mbovu. Gilbert ikibuga uburyo bwo kubara gutayiminga no gutera umupira ubona ko biracyamugoye, afite overlap nziza, arazamuka akaakselera, ariko kubyaza umusaruro cyangwa se igikorwa cya nyuma kuri Gilbert ikomeje kugora. Ubona ko yitwa Darko amaribaza ati se Gilbert ko munuruka ariko gukora igikorwa cya nyuma bikanga. Yes, Darkonovic umwe mu batoza umunyaserbia w'imyaka 52 ko yavutse mu mwaka w'1972, akaba ari umutoza wa APR mu myaka 3 imbere. Yavuze ko imbere mu gihugu nta kizamubuza kwataka kubera ko ugiye kureba imikinire akina 4-3-3, akaba ari umwe rero mu batoza navuga yuko bakina bataka, akaba ariyo Donateur cyangwa se mu by'ukuri akaba ari bwo akina kumva nawe yagezeyo, akaba rero ari guhura n'uwitwa Mashami Vincent nk'uko nari bigarutseho ubwo u Rwanda muri CHAN rwakoraga amateka yo kugira mu mikino ya nyuma ya kimwe cya kane kirangiza muri irushanwa ryari ryabereye mu gihugu cya Cameroon. Akaba rero Sugira Ernest yarafashije Amashami Vincent wa mateka kwitwara neza, nubwo wenda batatwaye igikombe, ariko kure u Rwanda rwageze muri CHAN ni Sugira Ernest ndetse na Amashami Vincent wa mateka. Rero yaje gutandukana n'ikipe y'igihugu w'Amavubi, atoza ikipe ya Polisi ndetse aheruka guhesha igikombe cy'ubutwari ndetse n'igikombe cy'amahoro mu mwaka ushize, akaba ndetse yaranongerewe n'amasezerano nyuma yo gutwara icyo gikombe. Afite akazi gakomeye mugaragu ko guheka ikipe ya Polisi mu mikino nyafurika cyangwa se muri CAF Confederation Cup, ndetse no kuzareba ko bakora amateka bakaba batwara igikombe cya shampiyona Polisi itari yatwaraho kuva yashinga. Mugisha Gilbert, Shimirimana Ismael Pichu, ruboneka Jean Bosco umupira utakaje, attention, reka turebe Taichi azamuka wenyine ku ruhande rw'iburyo. Taichi akina na Niyonsaba Eric, Bigirimana Betty, Henry mu kibuga hagati, Hakizimana Muhajiri high definition nawe uri gukina n'ikipe ya APR yageze gukinamo,
Muhadjiri n'amacenga menshi hariya udukoronyonyo we n'utuntu twiwe tsinda kwifotoreza wowe ruboneka n'ureba nabi ari Henry Musanga Henry umwe mu bakinnyi bakina na holding midfielder bigaragaza ko ari hejuru cyane yego bigaragaza ko abitwa ba Pacifique bari kuri bench bafite akazi gatoroshye. Christian Abedi mu kibuga hagati Muhadjiri Hakizimana comeka umupira muremure ariko n'ubundi urarenga nubwo Eric nawe ubona ko yari yamaze kurya avance yari yarariyemo. Nguwo rero high definition cyangwa se Muhadjiri Hakizimana nguwo perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda. Akaba rero abayobozi b'amafederasiyo atandukanye bose baje kwira rero uyu mukino ufungura Stade Amahoro ku mugaragaro. Akaba rero twabonaga ari Karenzi Theoneste umuyobozi wa federasiyo ya tennis. Atashora Kashiribera ashobora kupira kwa mugabo kuri ariko musatira satire mu rwego rw'amahina ariko ukundo Nezimera aritambikariya agapira cyakamira bunguri. Claude wongeye gusubirana ko iri hejuru cyane. Claude wongeye gusubirana umwanya we navuga wo gukina ku ruhande rw'ibumoso ariko yugarira. Akaba rero arimo arigaragaza ni team captain. Urabona ko arimo aragerageza gukora navuga ibishoboka byose ngo uwitwa Victor Mbawoma watsinze ibitego byinshi mu mwaka ushize anganya na Anirija 15 arebe ko bafungura amazamu hakiri kare. Ariko urabona ko APR irimo iragerageza navuga kwinjira muri box cyangwa se box poaching kugira ngo byibuze barebe ko uwitwa Victor Mbawoma kuko ari umufinisha atari umukinnyi w'umubola ahita atsinda. Ariko urabona ko bitari byabakundi. Zotanga Chris umupira wamwambuye Muhadjiri arekipera umupira Muhadjiri comekera umupira kwa Didier Taichi hariya. Didier Taichi ndetse na Shimirimana Yunus ahita amuhereza kawunga n'igishimbo amuhereza imirire umupira atawumukuraho. Full stop nziza akaba ari ikosa kuri uri guhura na bagenzi be bakinanaga umwaka ushize. Ariko urabona ko witwa Yunus nakomeza gutya Darkonovic bizagenda neza mu mashusho meza. Abakaraza inyuma yabo turabona impuzankano y'undi y'abapolisi impuzankano ya siporo. Yego era ni yabo ni impuzankano ariko ya siporo ariko nayo ni yabo nyine impuzankano ya polisi ariko ya siporo. Urumva ni nkaho buriya nabwo bari mu kazi nubwo bitabira igikorwa cya siporo ariko buriya muhuye yakubwira bati kuri mu makosa ariko iriya mpuzankano hariya ariko abari kwidagadura bari muzankano buriya nyine hara nabwo akazi arimo ntabwo ari kakandi yakora. Nawe umunyarwanda wakiye Burundi atasohoka Terwa Gilbert funga bamwita Mugisha Gilbert Barafinda atsinda igitego cya mbere gifungura Stade Amahoro ivuguruye. Bamwita Gilbert Barafinda abwira polisi ababwira ati umutekano wo mu Rwanda bukora neza ariko hano muri Stade Amahoro ivuguruye biraza kubagora ko muza kucunga mu izamu. Polisi kimwe ikipe ya APR kimwe ikipe ya polisi ubusa. What a game, what a uwitwa Mugisha Gilbert abyaza umusaruro amahirwe. APR kimwe polisi ubusa. Bamwita Mugisha Gilbert Arias Barafinda zamukana umupira mwiza cyane hariya rero control yoriyanta mu kaguru kinjara kuri shot igitego cya mbere cy'ikipe ya APR. Umusore w'imyaka 27 y'amavuko wavutse mu kwezi kwa karindwi ku itariki 18 yanyuze mu makipe menshi ariko APR Football Club atsinda igitego cya mbere muri Stade Amahoro ivuguruye. Mugisha Gilbert Barafinda fuego 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 sensational. Gilbert yongera kwerekana ko ikipe y'ingabo z'igihugu uyu mwaka izatanga akazi nk'uko twabivugaga. Rero impuzankano n'ubundi z'abasirikare barinda umutekano w'igihugu turabashimira ku kazi gakomeye bakora umunsi ku munsi ko kurinda umutekano w'igihugu. Baje nabo kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange n'abakunzi
w'umupira w'amaguru mu gutaha stade Amahoro ivuguruye. Navuga yuko rero uyu munsi Mugisha Gilbert abashize mu mukino no mu byishimo mugaragu ubona yuko ikipe ya APR Football Club none uyu mwaka intego nk'uko ubuyobozi bwabo bubivuga, ishoramari bakoze mu kugura abakinnyi byanga bikunda barashaka gukora ikipe ya APR iryana ku mugabane wa Afurika. Ngabo rero bamwe mu bakinnyi APR yasinyishije nubwo batari kuri bane tusha ariko bicaye hano muri stade barimo barakurikirana uyu mukino. Harimo abakinnyi navuga ngo witwa Richmond Lamptey, navuga uwitwa Mamadou Sai, abo bose n'abakinnyi bari mu Rwanda Mutarama bamaze gusinyira ikipe ya APR bavuye mu gihugu cya Ghana, iracyakomeza no kwiyubaka, iritabira Simba Day, navuga mu kwezi gutaha iritabira Sekafa Kagame Cup, irakina Super Coupe ni Police, irakina shampiyona, ifite mu myaka 5 heruka itaratsindwa. Iyo nayo nindi navuga cyangwa se navuga umwaka ushize yatwaye igikombe itaratsindwa, ariko nanone inagitwaye inshuro 5 zikurikiranye mu myaka 5. Navuga ko APR uyu mwaka abantu bari kuyitegaho ibintu bikomeye, ikaba ari natangiye noneho kuri uyu munsi tariki ya mbere, umunsi navuga tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1962 nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge ndetse n'u Burundi akaba ari bwo rero bizihiza umunsi w'ubwigenge. Turi ku munsi rero u Rwanda rwigengaho, akaba ari imyaka 62 ishize rero APR ikaba itangiye ifungura amazamu Mugisha Gilbert alias cyangwa se uwo bakunda guhimba akazina ka Barafinda, umwe mu bakinnyi bahagaze neza no mu ikipe y'igihugu, akaba rero ari ufunguye amazamu mu mukino uri gusa ikipe ya APR n'ikipe ya Police Football Club. Kwitonda Al, Sabimana Eric Zidane, Chukuma Odile, atasi umupira wawutakaje, Shimirimana Ismail Pichu, Ramadan, kirana Niyomugabo Claude, Pichu, Shimirimana Yunusu, Shimirimana Yunusu mu kibuga hagati, Dieudonné Zotanga, Yunus aterura agapira ashaka gukina na bomba ariko pira utakaje, recuperation equipe ya Polisi, Abedi mu kibuga hagati mu kibuga mo kabiri atanga umupira nabi, recuperation niyo mugabo Claude, niyo mugabo Claude ubona ko ashaka kwereka umutoza Darikonovic ko nimero 3 hariya nta wundi mukinnyi agomba kuhashaka Olivier, cyane cyane ko hakivugwa abakinnyi ya APR gushaka kane kabiri na gatatu nabo bari kuhashaka abakinnyi b'abanyamahanga. Claude rero ashaka kwereka arashaka kwereka umutoza Dari koko umukinnyi wundi adakenewe mu myanya agomba gutekereza, n'ubuyobozi bwa APR bugomba gutekereza indi myanya, ariko gatatu aho ngaho yamaze gukaba, gushaka kubabwira ati gatatu ni yanjye. Gatatu navuga ko n'uburyo atangiye no gukina nakomerezaho biragaragaza ko atanga icyizere. Nibyo navugaga mu ijambo rya nyakubahwa Paul Kagame asoza mu gufungura iyi stade, yavuze ati abakinnyi bakiri batoya, abanyarwanda, abakunzi b'umupira w'amaguru n'abakinnyi, ariko by'umwihariko nta rundi rwitwazo rwo kuvuga ngo umupira w'amaguru ngo nimutere imbere. Motsepe yavuze ati ndifuza kubona u Rwanda muri iyi stade nziza nk'iyi ngiyi rubona ibihugu by'ibigugu rugatsinda rukabanayo, u Rwanda ikipe y'ikigugu y'igikomerezwa ku mugabane wa Afurika. Bavuga u Rwanda mu mupira w'amaguru abantu bagakangarana, nabwo ku mugabane wa Afurika u Rwanda amona team manager Wise Doc Ganawe ko yaje kwihera ijisho uyu mukino. Navuga ko ku mugabane wa Afurika u Rwanda rugomba kuza mu bihugu bitinyitse, yaba mu bikorwa remezo ariko noneho tara mu kibuga. Navuga yuko rero abantu banezerewe kongera kubona nyakubahwa amugaragu aza kureba uyu mukino, kuko arashize igihe kinini cyane atatendinga cyangwa se atitabira umupira w'amaguru. Twamubonaga wenda mu mikino ya basketball, kuba sportif rero n'abakunzi b'umupira w'amaguru, ariko noneho by'umwihariko aba
abafana b'amakipe yombi bari bategerezanyije amatsiko no kumwakira ahangaha muri stade Amahoro, noneho akurikiranye akurikiye uyu mukino w'ikipe ya APR, ariko noneho ari football bigaragara ko uwitwa Mugisha Didier Taichi arakura umukwaji w'ishoti ijyanye na kilometero 95 ku isaha. Uwitwa Pavel Nzira umuzamu mpuzamahanga uzoba muri Congo Brazzaville arirampa mu kirere umupira araworoshye atazabwa ukira atawumira bunguri. Shot witwa Mugisha Didier Taichi rateye shot yari remereye. Uwitwa Pavel Nzira ajya kubereka ko ari umuzamu mwiza w'umwaka ushize. Yitwa Pavel Nzira akaba ari umwe mu bazamu beza ba saison ishize, ndetse banagaragaje urwego rwiza, akaba yaranatumye n'ubuyobozi bwa APR budatekereza undi muzamu w'umusimbura, ahubwo bahitamo kuzamura Ruhamya Nkiko bamukura mu ntare baramuzamura. Uwitwa Pierre yashobora kuba yasohoka ariko nawe baramugumana kugira ngo yigire ku birenge bya Pavel Nzira. Rero umwe mu bazamu bakuru koze save nziza cyane, ariko ntabwo nabura no gushimira Mugisha Didier Taichi wari ugerageje gutekereza ko yatungura umuzamu, ashobora kuba yarahagaze nawe akayamutsinda igitego, ariko urabona ko Pavel Nzira aracyahari kandi aragaragaza ko ari umuzamu, umwe mu bazamu bakomeye hano mu Rwanda, cyane cyane no muri APR Football Club. Iminota reka bimaze kuba 20, igitego kimwe cyatsinzwe na Mugisha Gilbert ku munota wa 13. Mugisha Gilbert nuvuga ngo mu mateka azavuga ko igitego cyafunguye stade, nk'uko urabizi ko ubwo stade yafungurwaga tariki ya 5 Nyakanga mu mwaka wa 1987 stade Amahoro bw'igihe yafungwaga Panthère yakinira Mukura Victory Sport. Umukino warangiye Panthère itsinze Mukura 1-0. Icyo gihe cyatsinzwe n'uwitwa Napoleon. Napoleon uyu yari umusirikare wigaga mu gihugu cy'Ubufaransa icyo gihe cyane, yari afite n'umuvandimwe we bakinanaga. Rero akaba ari watsinze igitego kimwe rukumbi ubwo mu mateka. Napoleon witwa ko rewe watsinze igitego. Umukino warangiye ari 2-1. Umukino warangiye ari 2-1. Igitego cya Napoleon nicyo cyafunguye. Nicyo cyafunguye nk'uko Mugisha Gilbert nawe agitsinze. Ariko icyo gihe umukino warangiye ari ibitego 2-1. Gilbert nawe razajya yanditswe mu bitabo kuko niyajya avugwa stade Amahoro ivuguruye. Uwitwa Gilbert niwe uzitwa ko yanyeganyeje ishudura bwa mbere, kuko umukino n'umukino wo gukora test wo kugerageza stade aho igeze nta gitego cyabonetse, byari ubusa ku busa. Ubona ko wari kuba umukino wishiranira haza kuba ari igikombe giteretse hariya. Ako no muri nabwo hano ni ishyaka nuvuga ngo nta mukinnyi w'umunyarwanda n'aba bakinnyi b'abanyamahanga, nuvuga ngo kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame izina n'abanyafurika bose wumva ko ahantu hose ugiye barivuga n'abakinnyi izina barayi nta kintu abakinnyi no gukina imbere ye, ibyo biruta igikombe no kuba buri mu mafoto bazagaragara yarabari imbere kuko yabegereye yavugize ijambo bari hagati n'udufoto twafashwe buriya. So nuva rero nta gikombe kiruta ibyo ngibyo. Rero ku muntu w'umunyarwanda ni ishema kuba gusa abari gukinira imbere yiwe, ndetse no gukina imbere ya perezida w'impuzamashyamba w'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Byose rero numva ko nta gikombe kiruta ibi ngibi ku bakinnyi nk'aba ngaba, kuko iyi ni na match iri kuri televiziyo y'u Rwanda n'abantu bose ku isi hose bayikurikira. Ushobora no kuba nino match umuntu yavuga ati burya hari umukinnyi runaka n'ubwo ukaba byazanatuma abantu bagukurikirana muri rusange. Nubwo navuga ko igikombe kirenze iyo privilege, nuvuga ngo iyo privilege yo gukinira imbere y'umukuru w'igihugu Paul Kagame ni privilege irenze kuba twabyita n'igikombe muri rusange, byaba ku banyarwanda n'abakinnyi b'abanyamahanga. Kuko nyine ko wagitwaye uzumve n'abakinnyi b'abanyamahanga bo barakubera ko buri gihe bagenda agenda avuga ko u Rwanda nta no kwishimira. Abanyarwanda bagira urugwiro, hari umutekano, hari isuku. Nuvuga ngo buri munyamahanga wese uje gukorera hano nawe atahavuga ko u Rwanda ari ahantu heza. Uzarebe benshi mu bakinnyi b'abanyamahanga bamaze igihe mu Rwanda, uzarebe ko batahita bashaka abagore b'abanyarwanda kazi cyane, kubera ko atavuga ko nta hantu yakwibera. yaje yitwa Peter wa kera none yaravuze ati jewe sinanasubira ni Bugande ubu narabaye umunyarwanda. Rero niyo mpamvu tugomba guterwa ishema nuko atuyibugesera, urumva tugomba guterwa ishema nuko dufite ubuyobozi bwiza butekereza abanyarwanda n'iterambere ku banyarwanda. Ni ishema ni n'icyubahiro, ariko noneho bikaba akarusho kugutsinda noneho umukino nk'uyu. Niyo mpamvu ubona iryo shyaka ku makipe yombi ririmo kandi bigaragara ko ntabwo ari umukino woroshye. Nigena Clement afata icyemezo hagati y'abakinnyi babiri. Ruboneka Jean Bosco mu ruhande rw'ibumoso,
Ruboneka Bosco umukino nawe navuga ko wagize sezo nziza umwaka ushize ndetse ruri muri abakinnyi batatu bahatanira igihembo cy'umukinnyi mwiza cy'umwaka ushize muri bya bihembo bya Gorilla Game. Tanga umupira kwa Baka, atasura Katore Baka, umupira bawumukuraho Gilbert akina na Zotanga, atasomusha Gilbert akina na Ramadan Show, umupira uciruhande rw'izamu gatoya, ni goal kick. Abana bo mu tudeme dutandukanye ubona ko nabo baza guhabwa kugira ngo barebe bakuru babo, barebe n'iki gikorwa remezo, batangire gutekereza uburyo bazagikinamo nabo, cyane cyane abana bo muri Academy ya Paris Saint-Germain ndetse na Bayern Dominique bari hano, ndetse n'abandi bavuye mu masantere de formation hirya no hino mu gihugu, cyane cyane hano mu bice by'umujyi wa Kigali. Bose nabo baje kugira ngo rero bakundishwe umupira w'amaguru bakiri batoya. Mu myaka iri imbere tuzabone ko bumvije ko n'abayobozi bavuga bati birashoboka ko twabona abakinnyi hano mu Rwanda beza, ariko biranashoboka ko banajya no hanze. U Rwanda rwajya rwohereza abakinnyi hanze y'umugabane wa Afurika, rero bikaba nabyo biri mu bimwe mugaragu mu ishoramari. Burya siporo isigaye nk'uko u Rwanda rushobora gushora miliyoni 166 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavugurura Stade Amahoro, ni nako ayo mafaranga ashobora kugaruka ava noneho mu bakinnyi bagurishwa, mu byo binjiza bari aho hanze, ibikorwa remezo bashobora kubaka mu gihugu. Ibyo byose rero akaba ari ishoramari bijyanye rero na Visit Rwanda bari no kubibona. Ibyo byose nibwo navuga ko ubuyobozi bwaricaye bukavuga buti siporo nibe sector cyangwa se hamwe mu hasigara inyuma, kandi naho hashobora kubyara umusaruro mu guteza imbere igihugu. Akaba ariyo mpamvu twagiye tubona rero gahunda ya Visit Rwanda kwamamaza kuri gufatanya imikoranire hagati y'u Rwanda n'amakipe nka Arsenal na Paris Saint-Germain. Ntabwo burya bari igikorwa kiri aho ngaho abantu baba bapfuye kujya gukora gusa, baba bibona ko ni ishoramari. Kandi ugiye no kureba muri raporo za RDB cyangwa se ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda, akaba rero nabo bagaragaza ko siporo ni kimwe cyangwa se n'uruganda byamaze kuba uruganda rushobora gutanga akazi. Icyo ni icya mbere ku rubyiruko, icya kabiri noneho bikaninjiza n'amafaranga ku gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero navuga ko ku bakinnyi noneho bakiri batoya nahabo kuza noneho kwigaragaza no kuzamura impano zabo binyuze muri izi gahunda zose navuga Leta y'u Rwanda igenda ishyira hirya no hino kugira ngo siporo by'umwihariko umupira w'amaguru utere imbere. Kwitonda Rebaka, Victor Mbahoma tanga umupira nabi, ariko twagira umukiza Abdul Karim avuga ko n'ubundi Baka yari yakorewe ikosa mu kibuga atari kure na Muhajiri. Shimwe Christian rero gukina n'abakinnyi cyangwa se n'ikipe aherutsemo natwaye nayo igikombe cya shampiyona. Nije na Clement tera umupira muremure kwa Gilbert kwa Ngomosa, ariko Olivier nakubiye ko iki kibuga urabona ko n'abakinnyi urebe uburyo bwo gukora control y'umupira, kwiruka n'iki nabo ubwabyo kiri kubanza kubatonda, kuko abakinnyi mbone baramenyere synthetique tapi synthetique, ariko ubona ko na control abakinnyi bamwe namwe imipira imiraca mu maguru. Narabajije barambwira ngo Stade Amahoro iyi ngiyi turimo, Amahoro Stadium, ifite ubushobozi bwo kwakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi ukabera mu Rwanda. Bishoboka ko u Rwanda rwacya iri kuri standard ya za navuga Allianz Arena. Stade contre-attaque equipe ya Polisi. Didier acomeka umupira kwa Chukuma Odile, attention reka turebe umusifuzi wa kabiri w'igitambaro Said akaba yamaze kumanika uwitwa Chukuma Odile, akoze control ariko aguye hasi, umupira utwarisha ukuboko. Nibyo umupira yawukoze kuko urabona ko nibyo, urabona umupira wari usigaye inyuma ariko arawujyana. Uvuga ngo kereka iyo utagize ukuboko kutagize uruhare mu cyerekezo cy'umupira, uvuga ngo baro yari gusigara inyuma ariko we mu kunyera kwiwe arayijyana yakoresheje ukuboko. Chukuma Odile utarabonye umwanya uhoraho muri Polisi, byagoye kubona umwanya mwaka ushize, ubwo rero agomba kwigaragaza. Ngo rero Captain Zidane arimo arabwira Sabimana Eric, arimo arabwira twagira umukiza aramubwira ati hano yanyumvise namushyizemo ikintu cyitwa umubiri. Zidane arumva aramubwira ati hano ni umubiri, dore wabibonye ibyo nimubwira, reba arakubwira ati hano ni ikintu cyitwa icyakura namuhaye. Aramubwira ati nubwo aturuka muri Nigeria ariko ngomba kumwumvisha ko kawunga n'igishyimbo n'imboga nyarwatsi. Nanjye aha Kimihurura nazamukiye ibyo byose nashyizemo, niyo mpamvu umubiri ndasunika. turaturutse baho nyine ku bakinnyi. Arya Petit Zidane se Gilbert. Gilbert ari kuri bench ya APR. Ubudasa rwose ibikorwa remezo bishya
production nshya imikorere mishya budasa ubushobozi burahari. kufra rero ikipe ya APR mbona Bosco ndetse na Kwitonda Arebaka bose bahagazeho. Bosco yawukaraze kibuga nakuye ko cyabatonze umupira nawe arawuteye awutera nabi. Gilbert yongera rekipera umupira Musha Gilbert mu kibuga cyabatonze mu kanya barashyiramo andi mazi. Yo bagiye muri after bagomba kongera teramo amazi kugira ngo ubwatsi bwongere burambuke bwongere burambuke aho bagiye babukandagira. Umupira uba wihuta kubise ku mazi hari igihe speed yongera. Control ugomba kuba ewa ikintu cyitwa control. Witwa niyo mugabo Claude hariya afite cyitwa udukoronyonyo hariya tujongere turarubundi n'utuntu twiwe control akatatera tujongere utunota hariya agena adoda gake gake banyuze mu tudemi. Niyo mugabo Claude arashaka gukonfirima arashaka kubwira dare ko mubwira ati match ya mbere ngomba kukwereka ko no kuri pre-season ngomba kubiharanira na kapiteni wicara kuri bench. Ubone niko bimeze mwaka ushize yaricaraga nyuma muri phase retour yagezemo kujya ahabwa umwanya akajya akina hagati ndetse n'imbere. Atora iminota 30 biracyari igitego kimwe. Imyaka 30 u Rwanda rwibohoye stade yose rero ku minota 30 bakaba bafashe akanya bagakoma amashyi ndetse bakanashimira navuga nyakubahwa Paul Kagame nawe uri hano kuri stade bakoma amashyi bishimira ko imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye mugaragu. U Rwanda rugeze kuri byinshi kandi harimo n'igikorwa remezo nk'iki ngiki Amahoro Stadium. Ngo rero Mashami Vincent w'amateka ntabwo atuje biragaragara yuko ntabwo igitego cyari cyaboneka. Abasore be barimo barararira cyane urabona ko ibyo abatumye atari byo bari gukora. Akaba rero nawe nyuma yuko yongera amasezerano umuyobozi wa polisi y'u Rwanda urabyibuka ko mu ijambo rye kibuga hano cyakomeje Olivier nakubwiye kiracyabatonda kuko uburyo bwo gutanga passe arayitanga ukabona ko bazajya bagikiniramo gake bagomba rero kwiyadapta. Ubone bajya kugikinamo bazajya bajya muri ikiza kino stade ifite n'ikibuga cy'imyitozo cyo hanze gikoze nyine nk'ubu bwatsi bwa hano nabwo cya hybrid ubwo bazajya bajya kugikoreraho imyitozo cyo hanze. Urumva ngo stade nk'izi ngizi bafite ibibuga by'imyitozo. Turi kuvuga ibikorwa remezo biri hangaha. Urabizi ko stade Amahoro yegeranye na BK Arena ariko bakwa Zaria Court nayo igomba muri gahunda gutaha umwaka utaha 2025. Zaria Court ari petit stade hari icyo kibuga bagiye navuga ko nyine iyi ngiyi igiye kuba nk'uko u Rwanda nyine rwabaye ya NPC nk'uko u Rwanda bavuga ko ari hub of sport ari gicumbi cy'imikino. Hano hazubakwamo rega n'ibibuga bya tennis, ibibuga bya tennis yari aho byarahoze n'ubundi piscine olympique hazi icyo cya football n'ubundi bazabakoramo imyitozo. Hari ya Zaria Court navuga ko hari BK Arena ahangaha hagiye kuba rero navuga agace kahariwe imikino. Navuga ko ari ibintu byiza cyane ku rubyiruko. No muri target y'u Rwanda ya muri Ministeri ya Sport uzaba 27 uvuga ngo nuko u Rwanda ruzaba gicumbi cy'imikino. Hamwe na BK Arena tumaze kwakira amarushanwa y'imikino y'intoki yaba muri volleyball yaba muri handball yaba muri basketball amarushanwa agiye akomeye kubera iki gikorwa remezo. Ejobundi havuyemo table tennis ni kufra wagira utera hejuru cyane havuyemo table tennis hakinwemo taekwondo amarushanwa mpuzamahanga hakinwemo gymnastique irushanwa rya Afurika rirangiye ejobundi hamaze kuberamo haberamo inama ya FIFA ibitaramo bigera mu myidagaduro. No bari no kuvuga ko abahanzi bakomeye bagomba kumanuka. Ubonye ko habaye awards z'ubundi zatanzwe navuga ku rwego rw'isi bahemba abahanzi. Urabyibuka ko na Bruce Melody icyo gihe yabonye award. Navuga ko n'ama award ibitaramo bitandukanye ino stade sinavuga ko ari imikino gusa izajya ibera muri arena. Ino stade si umupira w'amaguru gusa hari na piste ya atasore katore muhajiri injira mu rwamena ariko wabura umuntu muhajiri warucenze neza rukubise pireri uwitwa Shimirimana Yunusu ariko habura umuntu. Ramadan mu kibuga hagati naguye ku kibuga cyabatonze n'inkweto hariya basanzwe bamenyereye umuntu arakata. Urabona ko nk'ubu Ramadan ari hasi kubera ko
ashatse gukata ariko aranyerera. njya mbona Burayi bakinisha inkweto z'ibyuma. Urabona ko hano afite godiyo y'amenyo ya plastique n'amenyo magufi ziriya zikora muri tapi synthetique. Yego, Urabona ko nk'ubu ngubu doreba do aranyereye, nuvuga ngo hano ubwo bakufitemo nuvuga ngo za crampe amwe y'amenyo twayaga tubyita sikari. Ako ni sikare zikoze mu buryo amenyo ari muri aluminium. Aluminium ku buryo adakomeye, ku buryo iyo ukubise umuntu utavuga ngo ni icyuma, ntabwo ari feri. Kera zira sikare zabaga zikoze muri feri. Zimwe za kera ba Ronaldo. Zira zaracukuraga. Zira yashaka ku murundi. Kata acukura kugera ku, ariko izindi abaramenya 6 ariko akoze muri aluminium ku buryo nyine itarabuze kuba ryakwica umuntu. Ifata mu butaka ko hano kwera ubwatsi babisaba ko amenyo yawe yinjira akajya hasi. Uzarebe niyo binjiye arabanza akareba umusifuzi, cyane cyane umusifuzi wa kane areba amenyo y'inkweto yawe ukuntu areshya. Hari santimetero utagomba kurenza. Exactly. Ariko izo santimetero nabwo hari izo utagomba kujya munsi yabonye, nabyo nyine urumva nabyo nabyo biteza impanuka. Urabona ashobora kuba wavunika kandi bitari ngombwa nkakora kunyerera kwa Ramadhan, ashobora kugongana n'umuntu ugasanga agize ikibazo. Nakubera ko rero no Stade Amahoro turi ku mupira w'amaguru, ariko urabona ko amateka yamaze guhagurutsa abasore yego barimo Kirongozi Richard, barimo Simeon Iradukunda, bamwe mu bakinnyi bashyashya bazagaragara muri polisi y'umwaka. Nabura ko rero Kirongozi wavuye muri umupira w'amaguru, ariko hari na piste ya atletisme, uriya ashobora gukinirwa atletisme, ariko nanone hashobora no kuberamo ibirori bindi bitandukanye. Bavuga ngo ni Stade Olympique. View nziza, director Gustave arakoze cyane, irakwereka noneho uburyo reba inkengero za stade. Ahangaha Petit Stade urayibona hano ku ruhande rwawe rw'iburyo, hano hino hazaba hari Zaria Court, niba hari arena urabona ikibuga inyuma, gymnase ya NPC, hakaba gymnase ya NPC, hari hirya akaba ikibuga cy'imyitozo, hanyuma akazaba na compound yo kujyamo amapisine, hanyuma inyuma ya Petit Stade akazajya ibuga no muri bya tennis aho byahoze. Jeux Olympiques zabera hano muri no area n'ahandi hantu bagiye. Chora ku mupira, ariko umupira wa muremure witwa Ramadhan aracomekeye umupira Victor Mbahoma Chukwuemeka, ariko umupira wa muremure Victor Mbahoma umwe bakinnyi wabonye Ramptey Richmond all the way from Ghana. Ngorero Richmond abakunzi ba EPR bagitegereje kureba bavuga ati turareba niba uno mwaka from Ghana na urabona hazava umusaruro. Kera APR bajyaga bavuga ngo discipline ngo ugomba kuba ngo udafite ngo ibisuko, udafite ngo tentire, ngo uwo muco muri APR ngo waracitse. Ntabwo ibyo bintu APR baravuze bati imyaka irenga 10 twamaze twabonye ko hari ibintu tugomba kurenga, cyane cyane ku mugabane wa Afurika, noneho twongera tukaba ikipe iryana. Aba rero nka Richmond ntabwo wamubwira ngo kura hizo dreadlocks ziwe, ahubwo ati ntabwo arizo zikina, hakina amaguru cyambere nkatsinda. Ngabo rero urabona ko harya uramufana ukomeye wa APR yitwa Kabange, yitwa nde? Abufana wa APR utajya ubura kuri match kabisa. Yitwa Kabange. Arako mbona ari kuganira n'abantu barabataramu, yahise abageramo tayari. None se batangiye kwigaragaza rega. Ariko uyu mujyanje uri umujyanje kabisa. Arimo araganira nabo wagira ngo barazanye. Urashobora gusanga ariko ati ngenza mbereka ahantu fasi furani ahantu wabibonye ikibuga. Nabwo mu kibuga hano cyabatonze none n'inkweto, umuntu baramo umupira akabanza agasutama. Wowe ko pichu arabandagaye. Ubwo nyine nabyo ruvuga ngo bakora ngo imini mishya tera amabavu. Aya ni amabavu rero y'ikibuga imini mishya cyangwa se ikibuga gishya. Inkweto baragana kugorana controle. Ubwo bagomba kuzajya umukino agomba kuzajya abavuga ati cyane cyane aba bazakinira amarushanwa mpuzamahanga APR ndetse na polisi bagomba kumenyera kino cyo bakora icyo bazajya bakiriraho. Atasoreka ture Mushashiribere barafina umupira yawutakaje, abaye selfish hariya arikunze cyane, umupira arawutakaza n'ubundi arawutakaza niyo mugabo Claude. Katurebera uboneka Jean Bosco imbere y'urubuga rw'Amahina, Shimwe Sumeri Pichu umupira awutakaje. Pichu akinnye yubitse umutwe kuko Ramadhan yari yamusabye n'ibyo, ariko ntabwo yarebye ngo ngiye gutanga passe nyine iyo kude ayitere kwa Ramadhan, ahisamo umupira kandi Ramadhan bamaze kugaruka kumumarika birangira umupira rero awutakaje. Urabona ariko ko n'ubundi polisi yo navuga ko APR
igihe giti maze mu myitozo urabona ko yo nukuzagenda bongeramo babakinnyi bamwe na bamwe. Urabona ko abakinnyi benshi bari basanzwe bahari banakoranye imyitozo. Urabona ko kumenyerana ntabwo birimo birahita biza cyane nk'ikipe ya APR. Urabona ko ari abakinnyi basanga rero ni ikosa Abedi yakoreye kuri mushuti we ndetse na mugenzi we Sherman Sumeri Pichu. Ubona ko abantu ariko banezerewe bagenda baganira. Iyi stade narimo nkubwira ko yakira umukino mpuzamahanga ku rwego rwa mbere rw'isi. Aya matara urabona cyagiye kuri stade barabanga amatara ngo nukwatsanga akagenda yaka gakeya. Naha aya matara uko izuba rigenda cyangwa se uko navuga hagenda hijima nikarushaho noneho kwaka neza, kandi noneho yo ntabwo bisabira ngo wagende haka rimwe oya ahita yakira rimwe. Ngo rero Peter Bravo ndetse na Kufra Bosco ahite yakira na Ramadan utera hejuru kure cyane. Peter Bravo arageze mu Rwanda. Polisi yamanuye n'undi mu defenseur nawe Shimezi Umunyanigeriya baza basanga n'ubundi izo zose ni produit za Emifire Emifire arimo Fire isoko ry'uno mwaka icyo nzi cyo garashaka kubaka Polisi twara igikombe cya champion. Oya ahubwo nanjye avuga we unayeze kujya kuvuga kwiyubaka kwiwe. Oya isoko ry'uno mwaka rirasiga azamuye inzu igeretse nawe aziyubaka birumvikana of course, ariko garashaka nyine urumva mu kazi buri wese abatekereza gutera imbere muri kariyeri ko ushobora kuzamura inzu igeretse bigahita birangira, ariko uramutse ukoze ayo mateka ko kukagaragaza ko uri manager w'abakinnyi, uri umu agent nyine uzana abakinnyi bafatika bagatwara ibikombe. Polisi ukayesha igikombe cya champion itigeze itwara mu mateka yayo, kuko iby'amahoro bibiri irabifite ku mugabane wa Afurika ikagera mu matsinda. Sha Mutara aho ngaza abacima tuzajya duhura tumubwira ati nawe wagiye mu mujyi w'amateka rwose w'amateka nawe mukoranya amateka. Byaba ari byiza rero abantu nk'abo ngabo nibo avuga football ikeneye commitment yabo nubwo bwitanga, ariko bakabishyiramo n'ubunyangamugayo, kubera ko hagiye havugwa aba agent bazana abakinnyi bakabeshya amakipe, nabo bakinnyi ugasanga bahombeye ama equipe. Rero uyu mwaka w'imikino Mutarama tuzabona umwaka w'imikino uzaba navuga ujya gusa nka za 2011 2011 ubwo APR yari ikomeye, Rayon Sport ikomeye, kubera ko Rayon Sport yamaze imyaka myinshi idatwara igikombe, yongera kugitwara 2013. Yari imaze imyaka myinshi itazi ko bigenda, ariko icyo gihe byari ibyishimo. Urabona ko Rayon Sport uyu mwaka irimo irakora, yaganye isoko, irimo iriyubaka, yasinyishije abakinnyi batandukanye ba Omboringa, Fitina, abo ba Sefu, abo ba Richard, abo navuga bakinnyi batandukanye bari no gutekereza kuzana abanyamahanga. APR nuko nayo irimo irasinyisha, Polisi irimo irasinyisha, Mukura irasinyisha umudefenseur uvuye muri Dreams wageze mu mikino ya nyuma ya CAF Confederation muri Dreams isezererwa na Zamalek, yari captain. Baratwara umukinnyi wa mbere Burundi Fred. Navuga ko ni championnat tugiye kuzabona noneho guhangana bijyanye nuko amakipe arimo ariyubaka. Navuga yuko tuzabona champion izaba iryoshye. Attention reka turebe Chukwumaudi, ariko witwa Abdul avuga ko nta kintu cyabaye. Nzotanga akaba Abdul n'umuntu avuga ngo haguruke, reka turebe n'ubundi Chukwumaudi. Christian Abdul akibwira abakinnyi ngo muhaguruke mukine, nta kintu cyabaye, mureke kwiryamisha, ni umwanya w'akazi. Abakinnyi ba Polisi bose ubona ko barimo bariramata ndetse n'abamateka. Didier avuga ko akorewe ikosa. Ngubwo uburyo rero bwa mbere hariya witwa Nzotanga Ndayishimiye Dieudonné, ariko ntabwo ari ikosa. Reka turebe contre-attaque equipe ya APR. Ruboneka Jean Bosco hariya shot, ariko kwitonda ari umupira ukuraho. Ayisagagara, attention. Ayisasigara naryamye hasi. Attention, umuntu yo umupira ukubise ku mutwe direct. Direct urumva ngo ikibazo cyose si ngombwa umupira, ikibazo cyose umuntu agize ku mutwe. Shot ryari remereye. Shot ryari remereye, attention. Attention, ubona ko abatoza bungirije ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Hanyuma ahubwo agatongo kanaraguye ko tuvuga ko Gilbert ari watsinze igitego gifungura Stade Amahoro. Napoleon nakubwiraga kare harya navuze ngo Napoleon ni umusirikare, ahubwo papa we ni wari umusirikare. Napoleon yigaga mu gihugu cy'Ubufaransa, icyo gihe aza yego yari afite n'umuvandimwe yara imisatsi yarayizemo akantu k'agatentire, aribwo icyo gihe abantu bavuze ati ibintu se bibaho ko umuntu yatumizwa mu Bufaransa rwose.
icyo gihe papa we niwe wari umusirikare aza yarashyizemo tentire avuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariho rero navuga ko icyo gihe watsinze igitego gifungura Stade Amahoro. Hanyuma rero hagati aho ngaho ni injury time cyangwa se nyuma yuko ari akuyemo ishoti rya Ruboneka Jean Bosco yarateye akarekurishamo umutwe ahise agwa hasi. Rero ni bamwe mu banyacyubahiro batandukanye baje kwihera ijisho uno mukino. Hagati aho ngaho rero twinjira mu munota wa nyuma, iminota 45 igice cya mbere irangire. Yego, akaba rero ari iminota 2 y'inyongera yongeweho, iminota 2 y'inyongera akaba ari navuga iminota igeze 45. APR ifite igitego kimwe cyatsinzwe na Mugisha Gilbert ku busa bw'ikipe ya Police Football Club. Muhajira Kizimana atera pasi y'umuramba arashyiraho n'irate y'amazi yari ku ruhande rw'iburyo. Eric akora control ku mupira arawubura, bamukoreye ikosa. Said avuga ko ari ikosa, bamusunitse. Ni kufra ekipe